Coordenador Dança Cultura Delegação Timor-Leste ba Expo Dubai, Mito Freitas informa a apresentação tomak ba Dança Cultura Timor-Leste niang tuir programa governo no Autoridade Nacional Timor-Leste ba Expo Dubai. Ba VIP TV, Mito Freitas explica kona ba dança biti nebe sai viral no hetang protesta makas husi público dança ne representa dunik cultura Timor-Leste no nudar dança criação fong na benia cria no tuir do ni governo ni concepto hodi apresenta iha Expo Dubai. Enggak, bita hal te pedas tren fulan tulu ni kal silam hari dekat. Otomatis hari lor-lor to. Apalagi koordinator seral. Ini hari late ni speaker ba national minister. Antang membuat sirane laut with programa do ni governo. Laut with programa. Laut dan lahal khususnya ke falsil enggak mungkin lah. Kami filosofi si biti dan senior koordinator yang ini ngomong hal ate. Kalau yang hal biti buat hal diplomasi ekonomi kita transfer negara. Kalau koordinator agrikultur kami ini buat ini biti kan harus si lontar hore hedane. Kan gitu, ada koneksinya semua. Konabag komentaryo ni Nang Leong, Mito Freitas rejeta ba deklarasaw ne katak dansa lulung biti nebe ni apresenta plagio husi Indonesia. Sisir unik plagiatnya hanya sangon turu cek di video lokin dia kosum hanya sangkala gerak hanya sana usul musik biramir dia hanya sangkala cek nilai laos ni emang karbiti bene yang kopi namanya enggak bisa harus ni gerakan harus ni pola lantai harus ni ekspresi harus ni musik hanya sangkala Dia sebut la concorda dengan idenya be plagiat. La concorda kecuali not hanya sang anak concorda musik lo guru not hanya sang concorda not lah hanesang ni, kostum lah hanesang ni. Sampai pada sesapil, sih masih sapi, itu masih sapil. Maka hal sapi hal sini, ini hal sapi sini, ini kan lah hanesang tiana. Enggak bisa, tambah sini ini dinamis guru, bukan statis. Nuda responsável geral ba grupo Dança Cultura iha Expo Dubai, Mito Freitas mos husu desculpa ba povo Timor-Leste kona ba dança criação fong nebe nia cria, mai be idane hetang ona aprovação no aceitação husi governo nudar naing ba Autoridade Nacional ba Expo Dubai. Angelina Neves, Natalina Martins, VIP TV.